Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri twumva amasaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kuri twumva amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa no ku ngengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku itariki ubu tuvugana 16 z'ukwa karindwi 2024 na pito na gatanu, ariko mwaba n'Imana mwe munyemere mbabwiye yuko mbazaniye amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Aya makuru rero ndagira ngo muze rwose kuyatega amatwi, nyamuneka amakuru ndagira ngo muze kuyatega amatwi kuko ni amakuru tugiye guca mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Ubwo rwose nyamuneka muze kuba muyatega amatwi kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo mu buryo navuga ko budasanzwe. Twibukanse cyane sindi gutinde, ndaza kubanza ansuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari hirya no hino, bari muri Koline Mujejuro, bari muri Koline Murangara, badukurikira bari muri Koline ya Tongo, badukurikira bari mu bice by'Ubujumbura, Ubanza ndetse na za Cibitoke. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Duhaye ikaze abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane tugiye kuba twinjiramo, ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho by'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nyamuneka muraza kunyemerera nk'abantu b'Imana, nababwiye nti ariko bitewe n'ukuntu amakuru mba nyafite gutya, ari je ninjiye mu makuru ugasanga rwose hari ibintu nibagiwe cyangwa se nibagiye gusoza runaka. Ukuzi ko hari n'abantu badukurikira buri ari benshi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Abo nabo tubaye ikaze, ndetse n'abari hirya no hino by'umwihariko ku isi yose biyumvemo ikaze amakuru TV Duniani Kote. Twirukanse cyane rero sindi butinde, turaza guhera ku nkuru idasanzwe, ikaba ari inkuru rwose yamaze kuba itera benshi ubwoba, ikaba ari zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zandikwa ku bitangazamakuru bikomeye mu gihugu cy'u Burundi, z'ibibunda biremereye icyitwa ingabo z'u Burundi cyangwa se igisirikare cya FDNB cyamaze gutereka ahantu bita za Uvira, ndetse izi mbunda ziremereye zikaba zirimo zaterekwa neza ku nkengero z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umujyi wa Uvira. Abantu benshi batangiye kwibaza iby'izi mbunda, ariko turaje tubibanyuriremo tubive imuzi n'imuzingo muri rusange. Turaza gusimbukira mu bice by'ahitwa muri Koline Mujejuru, turebe uko situation ihagaze. Mu kanya gato gashize rwose ari abantu bamaze kuhafatira. Abangaba rwose ngo bajyaga bigira yuko ngo ari abaturage cyangwa se bigira yuko ari abasirikare, barangiza mu masaha nimugoroba ugasanga rwose barimo baragenda bagirira nabi abaturage. Ubwo rero aba nabo bamaze gufatwa, gusa ibi nta nubwo turi bubitindeho, ahubwo uraza kumenya byinshi bibyishe inyuma. Turaza kugaruka gato, ndasubiramo, turaza kugaruka gato mu mujyi wa Bujumbura, turebere hamwe uko situation ihagaze ndetse n'amakuru aturuka muri uno mujyi. Navuga yuko atari meza abe namba, kuko munyemere babwira yuko namaze kwakira inkuru idasanzwe yuko muri iri joro ryakeye, iyi nkuru ikaba ingezeho nonaha. Amakuru mfite nuko, ndasubiramo, muri iri joro ryakeye uwitwa Revenue Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ngo yongeye kurusimbuka, ngo arusimbuka ari kumwe n'umushoferi we ndetse n'abarinzi bari bamurinze. Ariko ngo ni bya bindi bavuga ngo Imana yakinze akaboko. Ndaza kubabwira ibyabayeho muri uno mujyi wa Bujumbura. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating. Hari inkuru idasanzwe nyamuneka, ni inkuru ingezeho mu kanya, ndavuga nti ndaza kwibaciramo. Ni inkuru namaze kwakira kandi nyakire nta n'iminota 30 iciyeho ninjiye muri iki kiganiro. Ni inkuru nyakiriye, nuko ubu tuvugana abanyapolitike bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi, bahoze muri CNDD-FDD, bamaze kwiteranya mu buryo budasanzwe, bamaze gukora icyitwa coalition, ndetse iyi coalition yabo ngo ikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuza kubafasha ngo guhangana n'ubutegetsi bw'uwitwa General Neva. Ariko ibi bakabikora bafatanyije n'abantu ugiye kubabwira bo bakiri mu nzego za politike. Ese ni bande bimeze bite?
turaje tubyinjiremo tubive muzingo. Turaza kugaruka gato ku banyapolitike bakomakomeye ariko bari inyuma gato, by'umwihariko muze kunyemerera tugaruke ku witwa Jenerali Guillaume Bunyoni wamaze kuba agateranzamba kanyina wa Nzamba. Mayitini nyinshi ziri kwinjira mu gihugu cy'Uburundi ziri kuva bimeze bite, byose turaje tubikomozeho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze n'ibindi byose tutababwiye kuko hari amakuru ari baturuka hano kuri radio na televiziyo rwose arayihabaye amahajab, nabyo turaza kubikomozaho. Gusa icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabyona kuri subscribe, urasubscribe kugira ngo aya makuru nyamuneka tujye tuyabanamo 5 kuri 5 muri rusange. Ntabwo ni butinde kaninjire ndabona inyandiko hano rwose bamaze kuzimaza amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngira ngo nibiza kunkundira nabyo turaza kuba tuyikomozaho, bize kudukundira turebere hamwe uko situation ihagaze hagati ya Iran ndetse na Israel, ariko kandi nibiza no kudukundira turaza kureba uko situation ihagaze hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, mayuko ibintu naho bitoroshye abe nama 5 kuri 5. Ngiyo inkuru yihutirwa ya mbere tugiye kubanzaho, muranyemera tubihere kuri no nkuru by'umwihariko hano muri RDC, ariko ikaba ari inkuru ifite igihuriyeho n'Uburundi. Bantu b'Imana, ni ukuvuga ngo iyi nkuru ni inkuru navuze ngo ndaza kuyitangaza, ariko muri kuyitangaza ndaza no gukora ibishoboka byose musobanurire abantu neza bumve aho urugamba rugana cyangwa se uko situation ihagaze, kuko byari by'agaciro kugira ngo benshi badukurikira bamenye ese situation ihagaze ite, bimeze bite. Amakuru namaze kwakira atariho ivumbi nuko icyitwa ibifaro bigezweho bikaba ngo ari ibifaro bishobora kwifashishwa urukomeye, ngo bikaba ari ibifaro bitigeze bigaragara muri RDC, ngo bikaba ari ibifaro ngo bizwiho kurwanishwa n'Abarundi, ngo ndetse ibyo bifaro mu minsi itambutse babitozwaga na bamwe mu gihugu by'umwihariko cy'Uburusiya cyangwa se abasirikare b'Abarusiya, ngo nibo batozaga bamwe mu bashobora kubikoresha mu gihugu cy'Uburundi uburyo ibi bifaro bishobora gukora. Ibi bimwe muri byo rero munyemere mbabwira yuko byamaze kugera ahitwa Uvira, ariko amakuru akavuga yuko ngo bitewe n'uburyo ngo bazimiza saramye ngo ibi bifaro ngo zishobora kwifata mu gihe gito, ntabwo byigeze bijya mu mujyi indani rwagati za Uvira, nta nubwo bigeze bijya mu misozi icungamiye Uvira cyangwa se mu misozi strategique, ku buryo ishobora kuba irebana neza n'ahantu M23 ishobora guturuka. Ibi bifaro bagiye babikubita ahantu bita ku nkengero. Abantu bazi igihugu cy'Uburundi urabizi ukivuyemo winjira muri bice bya nuza bya Uvira, uburyo biba bimeze nyine ucano Katumba ukinjira za Uvira. No kuvuga ngo ibi bifaro ntabwo bigeze babijyana indani mu mujyi, babishyize mu nkengero z'i Burundi, noneho kugira ngo mu gihe izasarambwe zaba zigize gutya zigeze mu mujyi indani rwagati, ibi bifaro bize kwifashishwa nka kimwe mu bintu biri burase kuzasarambwe zigacanganyukirwa, noneho ngo bikaba ngombwa yuko zasubira inyuma, kuko ubwo binyumvikana mu gihe ingabo z'Abarundi ziraza kuba zitsinzwe, haraza kubaho uyu musada w'ibi bifaro ndetse na za ndege ziri hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibyo nibimara kunanirwa nibwo byibura igihugu cy'Uburundi gishobora kuvuga kiti noneho turamanitse ibijyanye n'ibifaro byanyu kubikoresha byatunaniye, turamanitse noneho intare zasaramwe zikotora umujyi wa Uvira. Ariko ibi nubwo biri kuba byose, nje hari andi makuru adasanzwe nifiti, amakuru adasanzwe arimo agenda ngeraho, ngira ngo iyi nkuru yangezeho kandebe ku isaha yangezeho ku isaha y'iminota ku isaha y'isaha saa 4 n'iminota igera kuri 56, ikaba ari bimwe mu nkuru yangeze, ariko ndavuga ati iyi nkuru ninza kubaza neza bikemera yuko iyi nkuru ishobora gutangazwa cyangwa se kujya ahagaragara, nyamuneka iyi nkuru ndaza kwishyira ahagaragara. Nge maze iminsi mbabwira ko ibintu bikomeye
maze iminsi mbabwira ko nubwo igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura kuba uyu mujyi wa Uvira utafatwa, hari amakuru ngiye nifitiye yuko iza Sarambwe nazo zizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura ibintu bikomeye. Uzizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura ibintu bikomeye. Iza Sarambwe rero zamaze gukora ikisasa. Ni ukuvuga ngo izi za Sarambwe zagize gutya, zirangije zibona ko igihugu cy'u Burundi cyamamaje iyi ntambara kimwe kirayitangamo byinshi bishoboka kugira ngo hatabaho win cyangwa se hatabaho icyo bita gutsinda. Nta kindi kintu rero bakoze, bahise bagira gutya rwose nyamuneka nabo bashifata b'abakomando bamwe kabuhariwe za nkingi za mwamba, bamwe barwanaho rukomeye, barangije baravuga bati izi nizize zikora ibishoboka byose zihangane kugira ngo Burundi ataza kuduha isomo. Urumva umurundi aramutse atsinze muri ibi bice byaba ari win ikomeye cyane, ndetse amayeri y'urugamba bakumvite nuko impande zombi zamaze kuyahindura, byaba ku gihugu cy'i Burundi ndetse no ku gihugu ku ntare za Sarambwe, ngo amayeri bamaze kuyahindura, ndetse no mu gihugu cya RDC naho tuvugana amayeri bamaze kuyahindura, ngo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo baze gukoresha tekinike ngo zitandukanye nk'izo bakoresheje mu bice bigiye bitandukanye bya mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ariko amakuru namaze kwakira ngo nuko igihugu cy'u Burundi kiri gukoresha tekinike ngo cyarwanishije mu misozi yo muri za teritwari ya Masisi. Ariko mw'abantu b'Imana tujye tuvugisha ukuri, aba bataramu murabizi neza yuko iza Sarambwe zabarashe ko ibyo zabakoreye, ngira ngo ibintu murabizi neza, zarabakubise ivumbi riratumuka. None nimba zarabarashe gutya, urambwira yuko nyamuneka urambwira yuko ibi bintu bishobora kuza kubahira, ibi bintu bishobora kuza kubahira ko nyamuneka munyemere mbabwiza ukuri, ibi bintu ntabwo bishobora kuza. Iyi tekinike ibyo bayikoresha byose ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira rwose aba bataramu, ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira aba bataramu. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara nuko ubu tuvugana amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ari uko uyi Uvira ngo isaha ngo noneho ngo ibintu biraregetse gutya. Ngira ngo mugiye uyu mujyi uraza kufatwa ni ibintu turi gukurikirane 5 kuri 5. Umanze ndi bugena live noneho nkajya mbabwira ati abarundi bageza ati baravanje, kuko murabizi ko ibyanjye ari abarundi. Nje mba nibere mu gihugu cy'u Burundi hariya, mbabwira ati abarundi baravanje bageza bahaba bakwebo bangahe ku ruhande bahanganye bimeze bitya. Nge ndaza kuba noneho meze nk'uwe, ahubwo iki ndaza gushaka amazi menshi nyateretse hano ku buryo bwose iyi match iraza kuba ari derby. Hano n'Imana nababwiye nti ibintu birakomenda, babwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kitazi ibyo gikina nabyo. Ndababwira ati nyamara iza Sarambwe buriya ni iza Sarambwe, ibi bintu barabyanga birananirwa. Muzi batayo zimaze kwerezwa kuri buriya butaka, ubu tuvugana abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, hari n'abagitegereje abana babo ngo bagiye ku rugamba ngo bazaza bafite amaro. Kandi se abo bana barahari? Abo bana ntabwo bahari bayidamo, bamaze kuba rwose bamaze kuba babashoreza. Ubwo urambwira ngo niba ugitegereje umwana wanjye azagenda agaruke, ibyo byo rwose byo biheba, kuko abantu baba bagiye kurwana nabo ni kasha rwose kabisa, sinkubeshye. Nta mikino bagira, umva ni 24 kuri 24 ya bomo barabomorana mpaka.
hasigare 2 cyangwa 3 ni mpaka na rudi. Ubwo rero rwose reka dutegereze tuze kureba yuko rwose ibintu birimo biraza rodinga. Ubu amakuru mfite nuko birimo biragenda birodinga gati turebe nimba koko bishobora kuza kubaho, tukabona urugamba rwaba imbere nge muri ibi bice n'ubundi byaza Uvira. Nka that abantu bari ahantu bita Kavimvira nyamuneka, abantu bari ahantu bita Katumba, abantu bari ahantu bita mu mujyi wa Uvira indani rwagati, abantu bari ahantu bita hano za Ruvunge, abantu bari ahantu bita za Remera, abo bantu baze kutubwira ko situation ihagaze nimba kuko reka yenda tureka kugomya kubivugaho cyane, tunabiveho tunanyabukire mu gihugu cy'u Burundi. Ariko abantu b'Imana mwe, icyo nababwira cyo nuko ibintu byakomeye, ibintu byamaze kuba ibindi ndetse byamaze kuba bifata indi ntera muri rusange. Reka twikomereze tugaruke gato ku kijyanye n'umujyi wa Bujumbura. Mu mujyi kugeza amadinga ukomeje kugenda uvugwamo byinshi, mu mujyi kugeza amadinga ukomeje kugenda utangazwamo byinshi. Amakuru namaze kwakira y'ibijyanye n'uyu mujyi wa Bujumbura nuko isaha ku isaha ari umujyi ushobora no kuza guhura n'ibibazo bikomeye. Muri ijoro ryakeye ni inkuru nakiriye mu kanya gato gashize, nta minota myinshi iciyeho. Muri ijoro ryakeye ibintu byari ibibazo ku rwego rwo hejuru, ibintu byari bikomeye. Impamvu ni iyi, ngo uwitwa uyu munyamabanga mukuru wa CNDD bamwita Reverien Ndikuriyo, ngo yagize gutya ngo avuye Gitega gato ngo yerekeje ahantu bita Bujumbura, ngo byari mu masaha nimugoroba y'ijoro. Ariko ngo ibyari bimubaye ngo nakaga gakomeye, ngo kuko ngo yahuye na ntuzana bariyeri mu muhanda. None ngo iyo bariyeri ngo abasirikare bari bayiriho n'abapolisi ngo bagerageza kuba bamugira nabi, ngo noneho bamwe mu bari bamurinze babona yuko bishoboka kuba harimo n'abantu b'abagizi ba nabi bamaze ahubwo gufatisha abo bari kumwe, bari bari kuri yo bariyeri ba nyabo, bakabashyiraho imbunda, bakababwira ko niba baramutse bagize icyo bavuga bijyanye n'iyi ambush bishobora kuza kuba bibi cyane. Nta kindi kintu cyabayeho rero. Sasa ibyo bintu bikimara kuba, amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ngo nuko ngo uwitwa Reverien Ndikuriyo n'abarinzi be ngo bahise babibona, ngo noneho ngo bakanegosiya. Muri uko kunegosiya ngo yarari mu modoka, ariko muri uko kuba mu modoka ngo akaba yari kumwe n'umushoferi ndetse n'umurinzi umwe mu modoka. None undi niwe wavuyemo ajya kunegosiya. Ariko ngo muri uko kunegosiya munyemere mbabwire yuko rwose ngo bamuhaye sinyari gato mu mushoferi wari uyitwaye, ngo agahita asubira inyuma, ngo imodoka yitwa busubira nyuma, ngo bagerageje kuyirasa babona bishobora kuza guteza umutekano muke mu mujyi wa Bujumbura. Ngo imodoka irangiye isubira inyuma ihita yikomereza isubira aho yari yivuye. Ariko amakuru namaze kwakira ngo ibi byose babikoze ngo nyuma yuko babonye yuko ngo bariyeri yari batambitse hari harimo abasirikare b'igihugu ariko bavanze n'abandi bantu, ndetse ngo abo basirikare b'igihugu bari bamaze guhabwa icyo bita urumva yuko nyamuneka narabivuze ndamubwira ati nyamara ibintu wikozeho ukoze amahano, kuba urimo uragaragaza ibimenyetso byo gushaka kwiyamamaza mu mwaka w'2027. Ibi bintu ukoze ni amahano
bishobora kugukoraho. Ndavuga nti nyamara urabizi ko uwitwa General Neva muhanganye ari ushaka kuyobora iki gihugu. None nimba ushaka kwiyamamariza nawe kuyobora igihugu kandi ukunzwe n'abaturage benshi bazi ko uri umunyabanga mukuru wakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, biraza kugenda bite? Ndavuga ati nyamara Reverien Ndikuriyo, ibyawe nibitamera nk'abitwa Ernesto, ibyawe bishobora kuzamera nk'ibyo bitwa abajerevasi Ndakobuca bakunze gutazirana kugarika, kuko ntabwo bamwirukanye kuko imyaka yarabifite yagombaga guhabwa pasiyo, ahubwo bamwirukanye kubwo impamvu zikomeye cyane n'amabanga akomeye yarazi indani muri guverinoma. Ubwo rero nawe ushobora kuza kumukurikira. Ngira ngo murabizi yuko uwitwa Gervas Ndakobuca wakunze gutazirana kugarika yagerageje kwitambika Neva mu buryo bwose bushoboka, nyuma yuko ngo Neva ngo yararimo akora ibishoboka byose n'amaperereza aremereye cyane, ngashinza uwitwa General Prime Niyongabo ngo ubugambanyi ndetse no gushaka kumugirira nabi. Ibi bintu witwa Neva murabizi ko rwose we na General Prime Niyongabo byabaye bibi cyane, ndetse bikanagira naho uyu mugabo bashobora kumumanura mu mapeti. Nyuma yuko rero bigaragaye gutya, bikagaragara yuko uyu mugabo bashobora kumumanura ku mapeti, uyu mugabo ngo ni General Gervas Ndakobuca wakunze gutazana kugarika, akitambika akavuga ati nyamara ibintu dushobora kujyana muri systeme. Nta kindi kintu kidasanzwe cyahise kibaho, hahise habaho ikintu nakita yuko ngo ari ukuburizamo umugambi w'ibyo General Neva aragiye gukora. Ahubwo nyuma yo kuburizamo uyu mugambi y'ibyo General Neva aragiye gukora, amakuru mfite atari ivumbi nyikurira muri drone zanjye indani mu gihugu cy'u Burundi ziri hejuru y'aba bagabo, avuga yuko ngo ibi bintu ngo bahise bahindukira ngo bagaruka inyuma, ngo witwa General Prime Niyongabo ndetse na Neva baragambana, ngo bahita bakinzu Gervas Ndakobuca ndetse n'amakuru yari amaze kujya hanze. Ubu urumva General Neva we adafite ikibazo, nimba yaragiye kwirukana yarongera akagambana nawe bakirukana wamufashije kugira ngo agume abe umugaba mukuru w'ingabo. Urumva General Neva adafite ikibazo, nabivuga nkavuga nyamara uyu mugabo bashobora kuzamukubita agakoni kunda. Kisekedi byari bimubayeho, ntabwo mwabibonye mu minsi yashize. Uwitwa General Christian Kiwewe Songesha aho ari umugaba mukuru w'ingabo, ntabwo mwari mubonye ibyo yaramukoreye. Ubwo rero bishatse kuvuga yuko n'uyu mugabo araza kurya ari menge, kuko isaha ku isaha abataramu bashobora kumukora akantu. Araza kurya ari menge. Nge murambivuga bakavuga ngo nayanjye, nabivuga bakavuga ngo nayanjye, nabivuga bakavuga ngo nayanjye. Igihugu cy'u Burundi kidacunze nabi ni igihugu kirimo abantu batari kumvikana, byaba mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za politiki. Isaha ku isaha rero mu gihe badacunze neza, kudeta ivuze ubuhuha, kudeta y'akaga, kudeta itunguranye ishobora kuza kuba mu buryo budasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ishobora kuza kuba. Niyo mpamvu uwitwa General Neva agomba kuza kuba menge, akaba maso kugira ngo bataza kumukora akantu, kuko naza gucunga nabi ntabwo biri bworohe. Nyamuneka ntabwo biri bworohe habe namba. Abataramu bari tayari, bariteguye kuri buri kimwe cyose gishoboka. Bashobora kuza gukora rero ikintu nakita yuko ari amahajabu, ugasanga bamuteye kudeta. Kandi si rimwe si kabiri uyu mugabo ahushwa kudeta. Ngira ngo ibi bintu narabibabwiye, muzi yuko amaze guhushwa kudeta inshuro zigera kuri 2.
nizimara kubesha atazihushwa se ugira ngo ihakane azayihushwa? ntabwo ihakane yayihushwa amahoro, kuko abarundi nabo bari tayari yo gukora ibishoboka byose, nabo bakabona ngo icyo bashaka, barashaka icyitwa ubwigenge. aho yaprito ubwigenge barabufite, ahubwo barashaka demokarasi iciye mu mucyo. ngira ngo Red Tabara maze iminsi nayivugaho, ariko nayiryamye amajanja. ubu tuvuga n'ishatse yaza no gufasha izasirambwe kugira ngo Uvira tayari ibimo, kuko mu gihe Uvira yabivuyemo ishobora kuba inzira ya Red Tabara mu kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo noneho bworoshye. hari harimo FARDC n'Abarundi, urumva byaba umutekano ukomeye ku muntu wese uri Bujumbura. none mu gihe umujyi uri buvemo se, FARDC izasirambwe ziraza gukomeza zibacungira umutekano? ahubwo mwitonde nyamuneka, mutaza guhura n'akaga gakomeye cyane, mutaza guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko ibintu bishobora kuza kubahindurana isura namwe bikabacanga. reka tuve kuri ibi twikomereze gato cyane. mbere yo kujya mu nkomeze, ngaruke gato hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. ni ikibuga cy'indege kugeza amagingana nacyo gikomeje kugenda kivugwaho byinshi bigiye bitandukanye, ndetse amakuru ndimo nanakira akaba yemeza ko isaha ku isaha iki kibuga cy'indege gishobora kuza kubaho kurasana gutunguranye. koko hari ukuntu ngo bari kuzana ngo abagomba gucunga ikibuga cy'indege, ngo bitewe n'uburyo bahindagura kugira ngo iki kibuga cy'indege nacyo kitagambanirwa, ugasanga ahubwo bashobora kuzanamo n'abanzi cyane, bashobora gukora mu buryo navuga ko budasanzwe bwo guhangana n'uwitwa General Neva, ahubwo ugasanga iki kibuga cy'indege barimo baragikontorora. none baramutse bakubwiye iki kibuga cy'indege turimo turagikontorora n'abantu bakiri bose turabafite, wajya kurasa hose? ntabwo wajya kurasa uratuza, ubwawe ukumva ibyo bagusaba. ubwo rero rwose nyamuneka, icyo nakubwira cyo nuko ibintu rwose bishobora kuza kuba bihindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe, bishobora kuza guhindura isura. ikindi gikomeje kugenda kivugwa, amakuru mfite atari ivumbi, nuko ubu tuvugana ngo uwitwa General Guillaume Bunyoni arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo byibura amatora ari mu gihugu cy'u Burundi, aya matora azagire gutya ajya gutangira yaravuye muri gereza. kandi mu gihe yaba yaravuye muri gereza uwitwa General Neva Kayihura, ntabwo byahura. uyu mugabo mumenye ko nabo Abarundi bamwumva, kandi afite imbaraga nyinshi zishoboka, afite buri kimwe cyose ashobora no gukora kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi cyamufataga nk'ushaka gutera kudeta igihugu cy'u Burundi kimufate nk'intwari. mu gihe ibyo bintu ari bubikore biraza kugenda bite nyamuneka? byomba mbabwira nti nyamuneka, ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura, bishobora kuza gukomeza kuba bibi cyane. nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko mfite amakuru adasanzwe yuko imyitozo idasanzwe ikomeje muri ibice bya Muzakibira, imyitozo idasanzwe iri ahitwa za Cibitoki, imyitozo idasanzwe iri ahitwa za Mbandaka. ibyo ni ibigo bya gisirikare. ngo nubwo iyi myitozo ikomeje kuba, ngo ariko ngo igihugu cy'u Burundi ngo ntabwo abasirikare barimo indani cyangwa se bari gukora imyitozo kibizera neza 100% bose nk'abaje ku ikosi. hari abaje
ariko ngo bakaba ari bamwe mu bantu bashobora kugirira nabi igihugu. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, amakuru angeraho niturije. None ibaze noneho ibyo bikorwa nibitangira. Reka mbashimire gato, mu kanya gato turaza kugaruka turi kumwe 5 kuri 5.